Siyaqalisa. Siyabonga kakhulu umhlangano sibe nawo namuhla iworkshop esibe nayo yama resource monitor. Sifunda okuningi kakhulu okutshengisa ukuthi namhlanje sitshintshile ibizo sekuthiwa singama resource enforcement. Yes. Yeah, right. Sazafundiswa ngabe ukucicha imililo abe forest basitshela ukuthi imililo ingozi njani. Sazafunda futhi ngokukhangela izihlahla ukuthi izihlahla ziyahlonitshwa, sifundise abomakhelwane bethu abahlali bendawo ukuthi izihlahla ziyimpilo kibo, bebekwazi bazithanda izihlahla, bathanda imvelo yabo, bahloniphe ubukhokheli babo futhi njalo bekwazi ukuthi laba bantu kabayisiyo nyamazana kibo. Ama resource monitor asebenza phakathi ngabantu abathanda ukuthi imvelo yethu ihlale ikhona, imigugudu ihlale ikhona, selatshwa ngayo nxa idingeka, osigaqa sihlale sikhona, iphane lolelechisa amalahle lingaphele eZimbabwe ngoba isihlahla esiqhakathekileyo kakhulu. Lokho basifundisile, siyayibonga iAbagugu ebambene le council yeNyathi district ukuthi bayenze umsebenzi oqatha kangaka ukusinika lenyawo nje ezithize ezilulathize ukuthi ngigijime ngiyelaphana ngiyefundisa ngani ngokuqhakatheka kwemvelo, ngokuqhakatheka kokulondoloza ezemvelo, nokuqhakatheka kokucicha imililo nxa usitsha emagushini ethu. Kuqhakathekile lokho abasifundise khona. Mina ngithanda kakhulu badala zihlonipheke zami ezinhle ngaliba inkosi ivuma lana lisele ngasemakhaya ngani. Hey, lisisize ngokusincedisa sisebenze njengetimu, sibambene, sisazi ukuthi ngokubambana kuza kuba kuhle ngoba kuthiwa khona oyedwa kangcono kulababili, ababili bayakhudumezana. Ngingaba ngedwa ngizagodola, wozani kimi silondoloze imvelo yebubi. Labagebhayo ama-miners ethu alondoloze imvelo yethu, izinkomo zethu zinganathi amasayinethi. Konke lokhu sikufundisiwe ukuthi kuyingozi ngakanani imercury ingangena emzimbeni womuntu, ilisilimaza isibindi. Konke lokho basifundisile abadala ende kuhle kakhulu engikufunde lapha kuboba bomlilo abaphathi becounseling. Uyazi hayi batshengisa ukuthi bangamadoda nabomama bonke omamlotshwa abe forest, osibanda abe hayi Abagugu uNcube hayi utshengisa ukuba indoda. I think ngikhangelele uxhaso olukhulu okwedlula lokho abakwenzileyo. Ngiyabonga kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo kule semukelayo. Bangaphelele endleleni abe-Abagugu, bangaphelele endleleni abe-Ema, intanto zonke ezixhasa ibubi eDRC. Ngicela besinike usizo, siya phambili. Siyakubonga lokho ngegama lenkosi uJesu. Amen. Amen.